Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaa irra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffata hundi keessanuu salaamanni keenya ka'uunne irraa buqqee lafa jirtanitti sinaadha qabu. Jirra jirtu nageenyi badhaadha akkami jirtan. Ijoolleen juuntaan du'urraa waalamtanii takkaayis baareeydanii nagaa dhabdanii fayyaa dhabdanii taaziyaatu taa'aa turtan hundinuu akkami wayyooytanii xiqqoo qalbii keessanitti as deebitanii akkami. Junta awwalu keenyarraa warri ilaamaa gaddii isin dhagahamu jiru warri ilaamaatti taaziyaa taa'aa jirtan warri galiin juntaarraa isinirraa addamurame akkamitti qotas gabbooytanii nagoma keessaniimi fayya qabdaniimi alhamdulillah nuti biyya keessa jirraa waan janne goona waan karoorfanne goona badhaadhina dhugoomsina bilisummaa Oromoo dhugoomsina gabrummaa Oromoo mulqina shiftaa shanee dhabamsiisna shiftaa ummataa dhabamsiisna alhamdulillah waan dhabne qabnu biyya keenya keessatti akka gaariitti hojjechaa jirra jechuudha. Ummata keenya biratti araddat ganda mana gadi buunee jechuudha. Alhamdulillah hanga ammaatti bara dulloocha dabre keessa murannoo hutannoo fi ejjennoo qabnuun gara biyyaa gallee haayoo itti amannee fi dhugaa qabdu cinaa dhaabbannee sobaaf osoo harkan dhayin dhugaaf dhaabbannee sobaaf oson tumsin dhugaaf tumsine gandaaf oson tumsinin yaadaaf tumsine namaaf oson tumsin ilaalcha siyaasaatiif tumsine ilaalcha siyaasaa kan moohataa ta'e nama oson ta'in ilaalcha siyaasaa kan moohataa ta'e deeggaruudhaan ilaalcha siyaasaa kan ummata keenya gara badhaadhinaa geessuu danda'u cinaa dhaabbachuudhaan qe'ee takka dhalachuu baannus wajji guddachuu baannus gosummaa waliin lakkaawachuu baannus oromummaa wajji qabnuun cubbuu cinaa dhaabbachuu dinnee dhugaa cinaa dhaabbachuudhaan injifannoo hedduu galmeessaa as geenyee jirra. Barri dullachi dabre hawaa hedduu muuxannootiif faayyeeffannee jechuudha. Siyaasaa keessatti, dinagdee keessatti, hawaasummaa keessatti, wahuma hunda keessattuu murannoo qabnu. Akka ummata biyya dhufnee dachii nuuqannaadhaan kadhannee osoo fi karaa biyya alaa yaanee ummata as deebinee mas dachii na dhorkattaniif ummata aangoorra jiru hin arrabsin deeggarsa isin feesisa tumsa isin feesisa isin wajjin qabsaa'uun nurraa eegama bu'aan barbaannu hawaasa keenya kana ceesisnee qabsoo bara 150 Oromoon itti aangoo dhabde Oromoon masaraa itti seenuu dadhabde tana arra obboleessa keenya ka masaraa seene hinaaffaadhaan gandummaadhaan numalummaadhaan masaraa keessaa baasnee nama biraa masaraa neenaaf Oromoo wal dhabuun qabdu dubbii shanee dubbii numalummaa tana dubbii gandummaa tana dubbii gosummaa tana falmannee lolleeni injifachiisnee nama haqaa rabbiin aangoodhaan barbaade kana aangoo Oromoon harkatte tan akka harkaan baane taasisu qabna jechuurratti injifannoo kutannoo murannoo ejjennoodhaan osoon daddaaqinii fi kanaaf kanan jeen qabsoo godhaa turuun keenya beekamaadha. Qabsoo tanaan ammaas injifannee jirra. Alhamdulillah moohannee jirra. Barri dullacha keessa dabarra keessa gootota hedduu dhabnee jirra. Ammoo haa ta'u gufuuleen nu dhufte ka qabsoo bilisummaa teenya nu hangeessuu barbaaddu hundaa'u obsaan tooftaa fi malaan haqa qabnu ka rabbiin beeku wajjin ummata keenya bal'aa baadiyyaa fi magaalaa jiru hunda qabanne injifannoo har'arra geenyerra geenyee jirra jechuudha. Barri haaraa inni dhufu kun bara injifannoon teenya tun itti dagaagtu bara injifannoon keenya kun firiitti agartu bara wallaalaan keenya itti dammaqu bana hinaaftuun teenya hinaaffaa dhiistu bara hinaafaan keenya hinaaffaa dhiisu bara gandummaarraa kara oromummaa bara numalummaarraa kara oromummaa bara ganda keenya gosummaarraa kara oromummaa as dachaanee obboleessa keenya muumicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed cinaa dhaabbannee qabsoo nu eeggattuuf if jabeessine if ijaarree tokkummaadhaan biyya teenya Itoophiyaa teenya ituumne Oromiyaa ijaaruu irratti fuulleeffannee hojjennu barri kun bara sana akka ta'u abdiin qabaa jechuudha. Ijoolleen hedduun girrisaa jala deemuudhaan kaayoorraa karaarraa meexanii turtan ta'amma wal qunnamaa jirru hundinuu alla magantaa koottaa badhaadhinni garaansaa bal'aadha. Badhaadhinni dhiifamatti amana. Badhaadhinni jaalalatti amana. Badhaadhinni dhugatti amana. Badhaadhinni gandummatti namanu. Badhaadhinni gosummatti namanu. Badhaadhinni tokkummaadhatti amana. Koottaa as deebi'aa obbolummaadhaaf jaalalaan tan dabarte xiqqoodhaa taaftee guddoodha jechuun qabannee ummata keenyaa wajjin badhaadhina dhugoomsuudhaaf hojjechuu badhaadhina maatii dhugoomsuudhaaf hojjechuu investara
waan garagaraa ka ummanni keenya barbaadu keessatti hirmaatanii hojjechuun ni danda'ama koottaa isin hin jenne jechuudha. Harka bannee isin siman. Kaleen kaleedhaa duutee jirti arrarra jirraa butabaruu rabbi beeka. Koottaa itti fayyadamaa hin gowwoomina tamni dhumatee. Yoo siin galle dhiisi. Yoo sii gale immoo wat dhumatee. Tamni juuntaa awwaaluu booda dhumatee. Gala kara biyyaa isin hin jennaa jechuudha. Barri haarayni kun bara milkiidhaa bara nagaa fi bara jaalalaa akka isinii ta'u isin hawwana ka wal dhaban kaatti araaraman ka addaban katti walit deebi'an ka dubbiin harkaa micciiramte ka dubbiin isaa sirrooytuuf ka mala dhabe ka malatti argatu ka if wallaale katti if arku ka juuntaa ta'e kara juuntaarraa kara badhaadhinaat deebu ka karaa bade karaa baduurraa karatti kaas deebu ka aqlii dhabe aqlii dhabuurraa kara aqliitti kaas deebu Hamileen deemurra ilaalcha siyaasaadhaa bilchinaan lulluqatteetis ta'e akka feetetti laaltee dubbiin tamii moohaa adda baafattee karaa daandii sirriidhaa qabachuudhaan deemuun katti si caalchistu ta'u ammaan si dhaamnaa jechuudha. Barri kun bara sana akka isinii ta'uu barbaada. Bara kasaaraa, bara dubbiidhaa, bara minnaagaa, bara hinaaffaadhaa, bara yaa'iidhaa, bara falaanfalummaa, bara ciqiciqii katti dabartan san keessaa rabbiin isin haa baasu. Ummata keessan ni jaalanne eega jettan warri alaadha waayixan hunda koottaa ummata keessan keessa gala akka nuti hojjechuu jirrutti hojjedha. Garaagarummaan keenyaa fi keessan beekamaadha jechuudha. Doolaara samii dhooyneeti as jirraa jechuudha. Biyya alaa qananiisan dhiisnee ummata keenya gadadoo shaneen keessa buusuu deemtu keessa baasuu qabneenne gaddaafaa shaneen deemtuun diinummaa shaneen deemtuun nu maleen waan isiin deemtuun Anuma fi numale walarkee bar bishaan raacha la raachi bishaan keessa walarkaa ijji raacha bishaan keessa wal naafi numale wal agarree jechu akka isaan deemaniif isiisan beeyne wareegama fadhe kafalleetuma shanee tana dakkaa goonee dhabamsiisne ummanni keenya carraaqatee nagaa fi mirgasaa guutuudhaan biyya sarratti abbaata malee amma booda aangoo arganne kanaat kan dabatu taanuma hongeessina yenneeti Jiru namni kasi bololuuf tabiyya Ameerikaa tabiyya Kanaadaa tabiyya Maali dhiisne asii qabsaawaa jirraa jechuudha. Ummata keenyaaf aarsaa kafallee. Feesbuuka bananii cufuun qabsoon taatu amma booda yeroon isaa dhumatte. Miidiyaa bananii cufuun qabsoon taatu amma booda yeroon isaa dhumatte. Oduu ololaa gadhiisaa ooluun breaking news jaanii yeroon isaa dhumatte. Amma booda yeroon habiyya keessa galtee waan ummata keetii fayyadu mootummaadhaa wajjin kokkee ol qabdee ummata keetiif karaa dhabni milkeessuu irratti bishaan dhabani milkeessuu irratti daandii dhabani milkeessuu irratti ifa dhabani milkeessuu irratti rakkoom buufata fayyaa qabani milkeessuu irratti hanqina naggadaa qabani milkeessuu irratti ummata kee fayyaduu irratti kokkee mootummaa wal qabdee karaa sirrii irratti falmitee fayyadamaa ummata keetiitiif qabsooytu keessa jirra. Jaarraan amma nuti keessa jirru ka fayyadama ummata keenyaatiif qabsooynu keessa jirra malee ka fayyadama dhuunfaatiif yookiis aangoo bololaatiif obboleessa keenyaa wajjin caasoo qabnu keessa baanee jirra jechuudha. Dhumatti bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa xumuramtee jirti. Qabsoon Oromoodhaa raawwattee jirti. Gabrummaan Oromoodhaa raawwattee jirti. Bilisummaan Oromoodhaa lalistee jirti jechuudha. Yeroon amma yaada qabda dhuftee biyyatti karaa gaara mul'ataatu sirrii miti dhagaa kaayuun sirrii miti qota karaa gaara mul'ataa kana daandii ispaaltii godhaa jettee falmitee daandii daleessisuun injifannu qabsoon amma nu eeggatu tanaa jechuudha. Karaa hombolchaatu koobilistooni karaa hombolchaatu naggadaaf gaarii miti. Karaa hombolchaatu ummataaf gaarii miti. Karaa hombolchaatu ummata keenya rakkisaa jira. Ummata keenyaaf karaan hombolchaa ispaaltii ta'uu qaba. Toluu qaba jettee karaan ati dhaabbattee loluu qaba. Qabsoon amma tana. Ummata keenya keejarsa goorootu ifaan qabne. Bishaan hin qabne. Kanaaf falmuun amma jechuudha. Ummata bisidii mootu dildilan qabne. Rakkatee jira. Dildilli haa tolfamu falmuun tanaa jechuudha. Warra karaa fadisiitu karaan isaanii tolle ispaaltii qabaachuu qaban falmuun amma jechuudha. Yaada rakkoo uummataa hiikuun dhuftee qabsoo godhuun amma jechuudha. Kalee nafxanyaa jechaa ol turte. Minilik jechaa turte. Wayyaanee jechaa turte. Amma asas deebite. Gargaaraa wayyaaneedha. Laalataa wayyaaneedha. Jaala wayyaaneedha ta'uun qanyiidha. Ishishi tu qanyiidha.
በቃ ዋን ፈኮቱጋ እስን ራምበሬት ቃኝዳ ካለ ነፍጠኛ እቴ ኦሮሞ ፊ ነፍጠኛ ወሊነቁዳፍ ኦሮሞ ፊ አማራ ወሊነቁዳፍ ነምቻ አኺራ ዱኤዮጂ ኦሮሞ ወሎልቺሱዳፍ ቀብሳዋ ባቴ አራ አብኒቱ በከ ጁንታ ፍደቹ ዴማ አብኒ ወጂ ቀብሶይኔ አብጂ ኩፊሱ ቀብነ እቴ አራ ነፍጠኛ ጊዜ ደገርቱ አቲ ዲቃላ ተው ከይስ በይና ይቹ አክቲ ኑትላሉ ከናይቹ አክቲ ኡመኒ ብየ ከይስ ጅሩ ሲላሉ ሰከናይቹ ታጀባጅራ ኢስ ተባከና ከይስ አበይ asdebi ummanni oromo mal dabe basic need ummanni oromo dabe mal hanqinni ummanna oromo rajiru mal wonni samni bira qabu to oromo dabde tun tam mala gutamuf malina foyauf bishan dabani dandi dabani ifa dabani manahima dabani ambulance dabani tractor dabani generator bishani khabishan kaysa murqu dabani mali wanni san daban ummanni khiyete falmite ummataf sangutun qabson amma sadarkan irjiru khana ayechu taba kaysan kaysa bane jiraytu isini ol tikol yane jiranu jalo ol khota isini janechu obaleyen kenya khadalaga godatani ala dalagatu khuli dalagatu dabdani wajani ramalla ko fudachu barbad tikko sindura ol yane jiranu jalo ol khota isini jan bakinu tirjiru matana amma wan qabso da namu wahaso takka oromon gurran daga won qabdu amma boda dumate amma boda wanu maqabso wahuma qabso ana sifal mujra fundraising ni dalagu media fundraising na godi jaw hattu amma boda wonni takka wa misoma wan entrepreneurship wan import export wan nagada wan ummata kenya jijiru sa jijiru isi sani rakabsa on dirqama ayechu amma woda teesetu madubbi min nageti malaqni mananna dufa gubi gatida ibelo itamale amma woda oromo subuni sitigandit tana sirri beekun barbachi sada fintaleyuma saba khaysa bohun barbachi sada ayechu fintaleyuma saba naftanya ayecha olu disu qabnanti baka nu barbachi nu khabje bulu tujiru nu yabban biya hamne yaw dandau qabnaachu khaka abnu khajiru bo wanisa itabarbachi sun debisa annafiyan የጁንታውን ቦታ ለመቀላቀል የሚፈልጉ ያብና አንዳንድ ጽንፈኛ አካላቶች መታረም እንዳለባቸው እናምናለን ከዛ ውጪ ግን አማራን በአማራነቱ የምንጠላበት ምክንያት የለንም አለቀ አማራ ወንድማችን ነው አማራ እህቶቻችን ናቸው አማራ ቤተሰባችን ነው ኦሮሞና አማራን በማጣላት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሄድ ሁሉ የፖለቲካ ነጋዴ ነው ትላንት የተሳሳትንበት መንገድ ዛሬ መድገም የለብንም አማራም ኦሮሞም ወንድማማቾች ነን አለቀ ትላንት ሲያጣሉን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ሸምግለዋል ትላንት በጦርነት ሲሰብኩን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጃጅተዋል ትላንት እኛ ወደ ሮንግ መንገድ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሲመሩን የነበሩ ሰዎች ዛሬ መላጠፍቶባቸዋል ስልጣን ይዘው ቢሆን ኑሮ ምን ያህል እንደምንጎዳ እናውቃለን አሁን ግን ወንድማማቾችነትን ፌደራሊዝምን እውነተኛ ፌደራል እኩልነትን ፍቅር መስበክ ያለብን ሰዓት ላይ ነው ያለነው አሁን መጣላት የለብንም አማራ ተሸነፍክ አማራ ተመታ አማራ ተገደለ ኦሮሞ ሞት ኦሮሞ ተነስ አማራው ወጣብ እየተባለ የሚዘረከው ነጠላ ዜማዎች የኛን የፖለቲካ ምስቅልቅል የሚፈልጉና በዛ ሐሳበው እኛን መሰላል አድርገው ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልጉ ስግብግብ የስልጣን ጢመኞች ፓርቲዎች ናቸው ይሄን የሚያራምዱት ብልጽግና ሁሉን አቀፍ ነው ሁሉን ወዳድ ነው ብልጽግና ውስጥ ዘረኝነት የለም በዛትም ይኑር ትንሽነት ይኑር እኩልነት ነው ያለው በዚህ አምነ ብልጽግና ውስጥ ገብተ እኩልነቱ እውን እንዲሆን ታግለ የምታስከብር ከሆነ ጀግና ነህ ከብልጽግና ወጥተግን አማራን ይጄ ኦሮሞ ላይ ያዝነሳሳ እንጀራዬን ጋግራለሁ ምትል ከሆነ እመነኝ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ምጣዱ ይሰበራል አትሳሳት ኦሮሞን ይዘ ኦሮሞን ከአማራ ጋር ያጣላው እንጀራዬን ጋግራለሁ ምትል ካለ እመነኝ እንደ ኦነግ ሸኔ የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ ይሰበራል መጨረሻ ላይ የትም አትሄድም
አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጽንፈኛ አካሎች አይደሉም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እኩልነትን የሚሰብኩ አካሎች ነው ፋሽኑ አልፏል አማራን ኦሮሞ ላይ ያስነሳሱ ኦሮሞን አማራ ላይ ያስነሳሱ ሰላምን የማወክ በየቦታው ሰውን የመግደል የማስገደል ዩኒቨርሲቲዎችን ማጫረስ ተማሪ ማጋደል ቤተሰብን ማጋደል የሚለው ስብከት አሁን አይሰራም ይሄ ጽንፈኝነት ውስጥ ሁሉም መውጣት አለበት አልወጣም ካል ጊዜ ያወጣል ከጁንታው መማር አለበት ጌታቸው ረዳን ለመምሰል የሚሄዱ አንዳንድ አክቲቪስቶች አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅት አመራሮች አሉ ዛሬ የጌታቸው አሰፋ ቦታ ወይም የጌታቸው ረዳ ቦታ ክፍተት አለውና እሱን እንሸካ ከስልጣን ውረድ ከስልጣን ውጣ ከስልጣን ልቀቅ ከስልጣን ምን በል የሚል ቃላት የሚጠቀሙ አንዳንድ ጌታቸው ረዳን ለመተካት የሚፈልጉ ድርጅቶች አሉ ያንን ህይወትን ያየ በህይወት ተቀጣ መስሎ ነው እንጂ የጊዜ ጉዳይ ሆኖብህ ነው እንጂ የትም አትደርሳትም በከተከንጋን በከተካ የትም አትደርስም ኦሮሞም ጋር ያለው ጽንፈኛ አማራም ጋር ያለው ጽንፈኛ ሌላም ብሔር ጋር ያለው ጽንፈኛ የትም አትሄድ ኢትዮጵያ አሁን የተመሰረተችው ድሮም የተመሰረተ በኩልነት ላይ ነው እኛም በማጋጨት የምታበስሉት እንጀራ አይኖርም እኛም በማባላት የምታበስሉት እንጀራ አይኖርም ጽንፈኞች ታረሙ የምንለው ለዚህ ነው አሁን ያለው ብልጽግና ነው ብልጽግና ውስጥ ያለው ደግሞ እኩልነት ነው ሁሉም በደረጃውና በኩልነቱ ትንሽ ብሔሮችም ድምጽ ኖሯቸው ትልልቅ ብሔሮችም ድምጽ ኖሯቸው እኩላዊ ፌደራላዊት የሆነበት ማንንም በማንነቱ የማይሸማቀቅበት ሁሉም እኩል የሆነባት ኢትዮጵያ ጸድቃ በፌደራሊዝም የምንኖርባት አገር ለምልማ ምናያት አገር እንድትሆንልን ነው የምንመኘው ከነ ስሪቤሁን በርባቺሳ ዳይቹ ኡመኒ ኦሮሞ ከይሳፉ ፊንጣለዩማ ተነ ከይሳበውን በርባቺሳ ዳይቹ በተለይ አሁን አልነጃሽ መስጊድ አሁን እየተሰራ ያለው አሁን አልነጃሽ መስጊድ አልነጃሽ አከዋን ጁንታን ቀለመ ዲብዴ ዱራን ተይሲሱ ጅሩቱት አመለ ረዲቤኒ ዳውሙሳ ነማየከሲሳ አልነጃሽ መስጊድ በመመታቱ እንደ እስላም የሚሰማኝ የመጀመሪያ ሰው ነኝ በጣም ነው የሚሰማኝ መስጊድ በመነካቱ ያመኛል እንቅልፍ ይነሳኛል ሞቴ መርጣለሁ መስጊድ ከሚፈርስ ግን መስጊዱ ለምን ተመታ ብዬ ነው ማስበው መስጊድ ለምን ተቃጠለ ብዬ ነው ማስበው ምንድነው መስጊድ የእምነት ቦታ በመቃጠሉ ምን ይገኛል ብዬ ነው ማስበው ያን በማለቴ ደግሞ ማገኛቸው መልሶች አሉ ማለት ነው መስጊድ ረቢ መና ረቢ ተአበቱ ዳውሙስ ጉበሙዳን خلالتو خنادوران جيرون اتو سر انغانا نامنتيت يافلالدو انا توف بيخ امو ماليف غوبته ماليف دومه تجتو يادايتو اكرمكه مرقانا نيتوالو እኛን ለማባላት ነው መስጊዱን እንዴ ጁንታ እኮ ወያኔ ያክሱም ህዝብ እኮ ሰላቱን እንኳን እንዳይሰግድ ሲያረጉት የነበሩ ህዝቦች ናቸው እኮ ጁንታዎቹ እስላምን እኮ በእስላምነቱ መስጊድ እንዳይሰራ አክሱም ውስጥ ሲከላከሉ የነበሩ ናቸው የሚሰግደውን ሲያርሱ የነበሩ ሲያሳድዱ የነበሩ ናቸው ስለዚህ አልነጃሽ መስጊድ ጁንታው በሮኬት መምታቱ የመጨረሻው ጥይት እንደሆነ ይገባኛል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በእምነት እንድንጋጭ በሃይማኖት እንድንጋጭ ሲያሴር የነበረው ሳይሳካለ ቢቀር በሞቱ ጣቢያ በሞቱ ማግስት ተነስቶ መስጊድ ቢመታ ምኑ ነው የሚደንቀኝ ይሄን ደግሞ መንግስት ማብራሪያ መስጠት አለበት ምን ማብራሪያ ያስፈልጋል ጁንታው እንዴ ጁንታው ኤርፖርትን እንደዛ ገነጣጥሎ የወጣ ጁንታ የአክሱም የአውሮፕላን ማረፊያውን ኢንተርናሽናል ኤርፖርቱን እንደዛ በግሬደር ደርምሶ የሄደ ጁንታ ድልድዮቹን ደርምሶ የሄደ ጁንታ የህዝብን ማህበራዊ ጥቅም የሚያሳኩ ነገሮችን ጀርምሶ አጥፍቶ የሄደው ጁንታ
ቤተ ክህነት ቢመታ ይደንቃል እንዴ? አከሚታ ጃይብዳው መስጊድ ደየተ እስከ ዛሬ ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ አብይ ለእስላም ያደረገውን በጎ ተግባር የሃይማኖት እኩልነት የቁርአን 4 ኪሎ ውስጥ መግባት የመስጊድ እዛ ውስጥ መግባት የእስላም ባንኮች መመስረት ለእስላም መሬት ተሰጥቶ ነጃሽ መስጊድ በአዲስ አበባ እንዲሰራ መደረግ እስላምም እንደ ኢትዮጵያዊነት ራሱን ቆጥሮ ከሌላው ብሔረሰቦች ከሌላው ሃይማኖቶች ጋር ተቃቅፎ እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት የመጣው እኮ በአብይ ነው። ይሄን አብይ በማድረጉ እስላሙ አብይን ቢወደውና ቢያፈቅረው ላጣላ ብሎ ስንት መስጊድ ነው ሲያቃጥል የነበረው ወያኔ? ስንት መስጊድ ነው ሲያነድ የነበረው ወያኔ? አብይ ላይ እንድንነሳ አብይን እንድንጠላ በሃይማኖት ምክንያት አብይን ተነስተን እንድንዋጋና ወያኔን ህልም እንድናሳካ ስንት መስጊድ የቱ ጋር ሲቃጠል ነበር? ስንት ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ነበር ወያኔ? እኛን ሊያባላ የስልጣን ጥሙን ስግብግብነቱን ለማሳካት በሃይማኖት ረገድ ራሱ ሲሰራ የነበረው ሴራ ቀላል ነበር? ስለዚህ አሁንም መከላከያ መጥቶ በሞጣር ማግስት አጃሽ መስጊድ መጥቶ ቢጠፋ አክሱም ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ ምን እንደሰራ እያየን ድልድዮች ላይ ምን እንደየሰራ እንዳለ ጁንታውን እያየን መጥፊያው ላይ መስጊዱን እሱ መጥቶ እንደሄደ ሰው መጠየቅ የለብንም፣ ይገባናል ማለት ነው። ለህዝብ የሚያስብ ድልድይ አያፈርስም። ለህዝብ የሚያስብ የህዝብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት አያፈርስም። እንደዛ አድርጎ አይሄድም። ቤኩ ቀብናየቹ ሁበቹ ቀብናየቹ አሲ ከኑመካኔ መስጊደ ከኘኑ ራየኔ ወረ ሐምባሸኔቲ ፊ ቡቡቱ ሸኔዳ ተኢላልቸን ቀብነ ተዋያዱን በይነ ተከሌ ማልታቴ ሁበቹን በይነ ወጅን ካኔ መስጊደ ከኛ ማልቱ ኑራዴ ዴቢሳን ንኸኑ ቀብዲየነ ኢዩን ቀብኑ የቹ ድልድለ ጨብሴቱ መስጊድ አስደ ናአለቱላ አለይከ አባርሲ ረቢት ያቡ ከኤርፖርት ከስ ጎዴቱ መስጊድ አሰከስ ጎዴ አባርሲ ረቢት ያቡ ኦሶ ከኒ ኤርፖርት ጎዴ ገርቱ ኦሶ ከኒ መጋላ ጎዴ ገርቱ ኦሶ ከኒ ድልድለ ጎዴ ገርቱ ዋናማ ኤጋው ኒ ደበሜ ሙለቴ ሁንደ እኒን ጎኔ ኤኙ ዴቢሳን ነው አከነብቱ የቴ ማልጋፈተ እኒ ጎዱ ሳል ሲፍረጋዳ ላልቴን ገርቱ ዋን እኒ ሰድሮ ጎዴ የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው አሁን ያየነው እንጂ በመቀሌ ዙሪያና በመቀሌ ኤሪያዎች የጠፉ የሃይማኖት ድርጅቶች የህዝብ መገልገያዎች ድልድዮች ኤርፖርቶች ባንኮች ሁሉም መስሪያ ቤት አደጋ የደረሰባቸው ሁሉ ጁንታው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ብሎ ያደረጋቸው መሆኑን ቀድመን ተረድተን ዛሬ መስጊድ ላይ ሲመጣ ለምንድን ነው የምንረሳው? ነገ ቸርች ላይ ቢመጣ ለምን እንረሳለን? ይሄ ጁንታው በሞጣር ጊዜ ያደረጋቸው ነገር መሆኑን ሳንጠይቅ የምንረዳው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጁንታው መቃብር ውስጥ ካለ ሲኦል ውስጥ እግዚአብሔር አደቡን ይስጠው። ረቢን አዛቡል ኦዋ ከይሰ ኢሳናኻው ይሄ መስጊድ ያፈረሱ አካላቶች ጥቃት ያደረሱ አካላቶች እኔ በኔ እምነትና በኔ ካልኩሌሽን መቶ ጁንታው እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። ድልድይ ከማፍረስ ያልተቆጠበ ቤተክርስቲያን ከማቃጠል ወይም ከመምታት አይመለስም። በሰላም ጊዜ አክሱም ላይ መስጊድ እንዲሰራ ሲከለክል የነበረ አመራርነቱን ሊያጣ በሚሄድበት ማግስት ላይ የነበረውን ሃይማኖት ተቋማት አውድሞ ከመሄድ አይመለስም። ይሄ ለኔ በቂ ነው፣ ፕሩቬ ነው። ትላንት ምን ነበር አመለካከቱ? ለእስላም የነበረው አመለካከት፣ ለሃይማኖት የነበረው አመለካከት ምን ነበር? ሃይማኖታዊ እኩልነት እንዲኖር ሲሰራ ነበር። መፈቃቀር በሃይማኖት ሲኖር እንዲቆይ ሲያደርግ ነበር። እስላምና ክርስቲያኑን ሲያቀራርብ ነበር። ኦሮሞና አማራን ሲያቀራርብ ነበር። እኛን ሲያገናኝ ነበር ወይስ ሲያራርቀን ነበር? ሲያባላን ነበር፣ ሲያጣላን ነበር፣ ሲያናቁረን ነበር።
ቤተክርስቲያን ራሱ እያቃጠለ እስላም እያቃጠለ እያለ መስጊድ ራሱ እያቃጠለ ክርስቲያን አቃጠለ እያለ እኛን ሲያባላ እንጀራውንና እድሜውን ሲያስረዝም የነበረ ጁንታ እንደነበረ እናውቃለን። አሁንም በመጨረሻው እኔ ከሞትኩ በኋላ እንኳን እስላም በአልነጃሽ መስጊድ የተነሳ ከአብይ ጋር ይጣላ ብሎ ይሄን አርጎ እንደሄደ ምን መጠየቅ ያስፈልጋል እንዴ? በግልጽ እኮ ያለ ነገር ምን ያስጠይቃል? ጁንታውን መርገም ብቻ ነው ያለ እድል። እንደ እስላም ልጅ እኔ አሁን ማደርገው ጁንታውን አላህ በአዛብ ቀነኒውን ይስጣቸው፣ ቅጣቱን ይስጣቸው። እንዳው እዛ ሲኦል ውስጥ አቃጥሎ የምእመናንን እንባ ይክፈልልኝ ብዬ መርገም ብቻ ነው። ለምን እንዳደረገ ስለማውቀው ማለት ነው። ይሄን በግድ መረዳት ያለብንና ማወቅ ያለብን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወልኑኛቺ ሱዳፍ አመንቲዳን ኑሃ ሱዳፍ hanganuti amantin kan ummata aksum hunda akka islamnin salanne aksum kaysa godabe he islama fi kristiyana wal nyaachisaa be dildila diige deeme aksum international airport diige deeme maajira gize lubu kaysa ba udem to masgida de deeme enyu masgida de ette kami gafatati wan inni goda tureni beita masgida sinni dawni agarta chuwar dubbinu ni garte matradaw ko no solli nagra igabami ስለዚህ ወንኑ ትቀብኑ ጁንታ አባሩ ረቢ ንደንዳ አዛብ ማነ ቶርባ ከይሰገድ ፈዙቁ ሲያጎዱ የናንጀቹ ፈዙቁ አከሲ ቀቤ ከይሰ አዛባ ከይሰገድ ሲያካዩ ያ ጁንታ ያ አባረምቱ ጀቹ ቀብነ በለ መስጊድ ከኝ ዶክተር አብይኑ ኢብሱ ቀበየነ ዲቤ ሸኔ ቲቪ ዲቤ ቡቴ ጁንታ ዳተነ ዳውራ ደመቁ ደንደው ቀብና አተክ ወሪ ኦሮሞ ታተኒ ገመና ጨጨይተን የሮን ኬሰን ጉበቴ ጅራ ናአመኒ ቢጃላተ ይሴ በከኸቴ ይሴ ቢያረባተ ይሴ በከለፈፈቴ ከይሰ ጅራቴ ዮኒ ፊ ዋዱበቹ ሐራራ ሲታቴ ፌስቡክ ወራ ገል ዮ ዱጋ ዱበቹ እንደንደኝ ገል ፌስቡክ ወራ አንገ ፌቴ አመቦደ ዋን ፌቴ ሚዲያ ፌቴ ናሶይቴው ቢየ ከይሰ ጅራሚትኑት አማሚቲ ኢላወል ቂያማቲ በዳዲነራ አንጎተና ኦሮሞራ አባን ፈደ ፉሉ እንደንደው ኢልሞተኛ ደበርቲ መለ ታና ሸርጢን ሲሴና አበደን እሺ አደቹ ፌተን ኡታሉ ፌተን ኦዱ እንደደገው ፌተን ዋሁንዳን ነማውል ነመረዳ አደቹ በርባተ እንደለጉ ከኒ ሲያሳና ከነ እንጅርት ወኒ ከና ወልቂጡ ማደበቃ ከኑ ትተያመን ኑ አርካ ኑ ትጉባት ማሬ ወሪ ወኒ ወር ኡመኒ ባለ ፈረቃ ይስን እንጀቹ ጅሩፍ ሙቱ ይስን ረጫለ ጀተኒ መቀነ መረዳ አደተኒ ዲሲ ዋና ከና ከይሳ በይ ሲያሳ ነከስ እንጅርቱ ወይ ሲያሳ ሆን በይ ነገሊ ሁሊተ ተለገዱ ትዳሙሳን ጨሊ ሲታይ ሲያሳ ነመ ሲያሳ ዲብዲስ ሹፌሩማ ከይደለጊ ነጋዴ ነገዱማ ከይደለጊ ከመነ ማዳሚ ጅርቱ ወሞ ማዳሚ ደለጊ ከብያላት ይትራካ ወፍቱ ትራኩ መኸዮፍ خستورة خيسة تيستو وهم تستورة هذا لك سياسة ورا سياسة بين جيت جروف إيس إن بيتوت أكمل مكاتين هذين إنجروا نكنا إنجروا بيا قبول شو جرّون كيامت منامت وري منابول شو ندندين خجارتي وجين بولون دندين خجارتي أمن صفتي بولون دندين سياسة لا كقدوفه أكنا ما سياسة بيقول غوفرة فيلتي روفه بيت أول والما كان خيسا ديسي في الراتي سينتاتو سياساني غافة دردراتو سينتاني أما دلومان سينتاتو أكلين چولتاتي غافة لين چون دردراتو إسانتاني أما دلومان ونين نتملكاو تاكنجرتو لين چولتا دو أيغا چجرا داود بساتيس غافة دردرا إسانتاني أما دلومتنا إسا دايبرا إداتي چهون سموتو ما جو مال جو ونين نتملكاو تاكنجرتو دو أيغا تنينيس أمري ربي نغا وانين ينرايمي مرارا قدنا غافة دردراتو انجفتو اندنيني دلو متنا نما إسا دايبرا إداتي إسا جامعي جرو وانيني في دوتا كنجرتو دو مربي ايغتنينيس دوماتي دبي سياسا أورومو خيست موميچ منسترا أبي خينيرا شماليس أبديسا فقادو تسمى تايي هدندا هايلو الدنيا جولي كقرو درقق سمولياو جرو كنرا على واني سياسا نيتوبيا قبدوتا كنجرتو أما dis jalatu jibbitu yo sitolu baate fulli sani yo dabbinni sani sitolu baate le obboleyen keeti isan kana deegare kana achi carran qabdu ati
አባኦ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኦነግ ሸኔ ለአንዴም ለመጨረሻ ጊዜ እስከ ወዳኛውም አሸልቧል በቃ እንዴቢቱ ሴናን አባኦ ቲቪ ሸኔ አመቦተ ኢትዮጵያ ከይሰት ኢኑማ እንዴቢቱ ወይ ስትሙ ጅራበር ሲንገሉሳ ኢኑማ ወይ ዳሎታ አመቦተ ቀብሶን አባኦ ቲቪ ሸኔ ኢትዮጵያ ከይሰት ታሱማ አመቦተ ዴቡን ተይሱ አከን ዴቢነ ደበምሲስነ ጁ ዲና አከን ዴቢነ ዳዋሉ ጅራበር እሺ አካይሲን ዴቢነ ዳዋሉ ጅራበር ወይ አካይሲን ኦሩታ ከከይሳን ቢቅሉ እንደንደኝት አካይሲን ገንተ ተኮ ከይሳን ኦልቦው እንደንደኝት ሰቦኑማ ኺጂባተ ሲን ጎወም ዘንተና ከይሳ በይ ኡማኒ ሰቦና ሲጎዴቲ አቲ ነመና ማወሎሉ ሲጎዴ ገልገለ ነሞታ አቲ ወሎልቱን ሰኒ ወዲ ኑ ኢሳኒ ራይ ሲንቀባቲ ጥቆ አስከናጄ ነገደ ጅራ ኡማኒ እሺ ማል ሲንገልቱ ማል ጀለደ ሙጅርታት ኡማኒ ነገደ ጅራ በረ ሲም ቢደነል ብልቼፈተን ሰቦኑማ ሲንጃኒ ኡታልቴቲ መንጫኸ ቀበቴ ሰቦኑማ ሲንጃኒ ኡታልቴቲ ሞራ ቀብሶ ኦሮሞ ሲንጃኒ ኡታልቴቲ ሞራ ቀብሶ ኦሮሞ ተስዴብ እኒ ወኒ ኦፉጅሩ ገንዱማዳ እኒ ወኒ ኦፉጅሩ ነመኺያነ ራይደሜዳ እኒ ወኒ ኦፉጅሩ ነመገንደ ኺያነ ራይደሜዳ እኒ ነምኒ ኦፉጅሩ ነመገንደ ኺያ አንጎን ቀበቲኒዳ እኒ ወኒ ኦፉጅሩ ነምኒ ገንደ ኺያ አንጎ አቀበቱዳ አቲ ነሞ ሞራ ቀብሶ ኦሮሞ ኮቱ ሲንጃኒ አከቲ ሲተበቱላል አከቲ ሲሸወዱላል አቲ ሞራ ቀብሶ ኦሮሞ ተየተ ሸቅ ጀቻ ደይጣይቹ እንዲሞ ዋሎሉፍኒ ቤኻይቹ ሲትምኑ ሰንሲንገር ሲሱወርኒ ገንዱማ ፈከቱበቹ ጅሩ ነመ ገንዳቲ ፈቀብሳዋ ከጅሩ ነመኒ አንጎ ቀብሲሴ ትቱጃሩ ወርባቱ ቀብሳዋ ከጅሩ ነመኒ ዮ አንጎ ቀበቴ አና ረኮ ኸይሳ ነባሰጄ እኒ ፈልሙ ጅሩፍ ተነሲንገር ሲሱኒ ወይ ቀብሳ ኦሮሞዳ ወይ አባ ኦሮሞዳ ዳዲሻ ኸየ ሲንጃጀቹ አቲስ ቀብዴ ወጂ ዳዳ ኸየ የተይቹ ላላ ከቲ ሲተበቱ ገባቴት ሞ ዳዳ ኸየ አባ ኸይቲኑ ዳዳ እንጀነ ነመብራቲን ዳዳ ኸየ የተይቹ ላል ከሲ ጎድ አባ ኸይቱ መቃያምታ ነመብራቲን ገባቴ ዳዳ ኸየ የተይቹ አከሲ ሲተበተየቹ ነምኒ እሺ ደመቂ ማለ ዳዳ ኸየ nama abbasaatiinu daadaa jechuu takkaa bareen beeyneetu gabbee namaan daadaa kiyya jechuu akkasi sitti taphatan sammuu tana keessatti siyaasaa jechuun waan laaftuu miti sitti taphata namni ni agarra nuti maaliif wal jibbina nuti maqaa waan isaanitti jiran agarruuf nu jibbani wer maqaa waan itti isaan jiran ummata agarsiisnuuf nu jibban silaa karaa isaanii jiraanneemma akka ati harka nuu dhooytu si godhanii wer nu faarsanii waan isaa akkatti isaan sitti taphachuu jiran san maqaa garree jalaadinnee fi maqaa ammaa jalaadinnee unusuni si garsiisu jirruuf nu jibbani barisan ati siin galtu qabsoo mooraa oromoo kootu siin jaani kutte jala mooraa qabsoo oromootiin bahee siin jaani kutte ati jala abbaa keetu takkaa urmii isaa guututti daadaa jettee yaamne daadaa kiyya jettee nama biraa yaamtaa jechuudha akkasi godhanii sitti taphatan daadi shaakiyya akkati namaan jettu daadaan kiyya abbuma kiyya qofaan anaaf daadaan abbuma kiyya qofa umate daadaa biraan qabu hin qabaadhus inuma jiruun jiraatus fuula rabbii jiraatus daadaan kiyya daaduma kiyya abbuma kiyya qofa jechuma daadaa jedhu abbaa kiyya malee nama biraatiif hin qudduan inuma imaluuf ka naggaadee siyaasaatiin akkamit daadaa jetta nama kijibuun akkamit daadaa jetta nama dhiigni isaa si keessa hin jirren akkamit daadaa jetta nama sin dhalchiniin akkamit abbaa jetta hin ta'u jechuudha abbaan kiyya abbuma kiyya hiriyyaan abbaa kiyyaa ni jira ni jira qixa abbaa kiyyaa warri niin kabaju ni jira ni jira qooda abbaa kiyyaa warri niin kannuuf ni jira ni jira abbaan ammoo abbuma kiyya daadaan abbuma kiyya naaf an daadaa biraan qabu hin qabaadhus astaghfirullah lazim khafru wartun ish daadaa biraa fuulduraas hin qabaadhu ammaas hin qabaadhu qiyaamatti illee qabaachuun taa'u akkasii sitti taphatanii jechuudha warri naggaadee siyaasaa kun imaammanni naggata isaanii maal joolleemma karaa qabsoo oromoo si kakaastu tana
dhaloonni eessa jee gaafadhu gosti maali jee gaafadhu warra isaan si kakaasaniif kanoo maali jee gaafadhu waan isaan deemaniif oggus gartaa jechu dirree baate edaa tanaaf deeman jettee as deebitaa jechu qoradhu oromummaa deeggarra malee gandummaan deeggarra oromummaa deeggarra malee gosummaan deeggarra oromummaa deeggarra malee dhalootan gandaan deeggarra oromummaa deeggarra malee naannootti dhalan deeggarra no oromummaa muumicha ministeera keenyaa wajjin oromummaa waliin nu fida haqa qabaa tanaaf cinaa dhaabbanna tanaaf injifachuu jira pirezidaantii keenya Shimallis wajjin oromummaa waliin nu fida haqa qaba dhugaa qaba tanaaf hojjechuu jira tanaaf injifachuu jira jaallan keenya ka qabsoo akka taayee dandaadha akka obbo Fuqaadu akka Haayiluudha akka Daani'el Barii akka Faajiidha akka Jeneraal Abbabaa Garasu akka Amiin Jundiidha qabsaa'ota wajjin hojjechuu jira oromummaa waliin nu fida gandummaa miti gosummaa miti amantii miti oromummaa tanaaf injifannaa jechuun haqa walirratti dhufneetu sani tana qabaachuu danda'uu qabna jechuudha dhugaa tanarratti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha amma booda dubbiin gandaa dubbiin qabsoo dubbiin naannummaa dubbiin numalummaa dubbiin amantii dhumattee jirti jechuudha booda amma booda dubbii misoomaati amma booda dubbii haqa keenya akkamitti harkannuuti dhugaa keenya akkamitti harkannuuti dhumattee bara alla qaqqochaawota yaa warri juuntaan aangoo qabateeti yaa tarafraafi juuntaadhaa saanarraa arraabna jettanii aadaa turtan juuntaan duudhaan hanga hertibiitiin isin qabe ni beekna hanga isin rifattan ni beekna jechuudha akkamiin namni obboleessa keessa nama ajjeese wajjin akkamitti qabsoo goona jettan hoo maali moo wallummaan akkana Gibsi wajjin dhaabbattanii yeroon keenya amma Oromoon ammaan tana gaafach Gibsi deeggaruu qabnu Abiyyi kuffisuudhaaf Gibsi deeggaruu qabnu Oromoo watafaljanuun afaan Arabaa hundaan haasa'uu eegalte jechuudha Gibsiin dhayii Itoophiyaa tana hangam akka isin ummata biyya keessa isinii jiru gosa teessan aalii teessan qe'ee teessan naannoo teessan araddaa teessan aanaa keessan godina keessan naannoo teessan biyya teessaniif isin quuqaman gamne qabarsiisaa jechuudha hangam takka hanga aboon teessan duutuurran kaayenne adeerri kee du'uurran kaayenne ilmi gosa keetii du'uurran kaayenne ilmi Oromoo du'uurran kaayenne biitii hundi dhabamturran kaayenne namuma tokkicha ati aangorra kaa'uu deemtu jecha gandii biitii murruqoo yoo taate ati irran kaayenne nama garsiisaa jechuudha fayyaalessa gowwaa hoolaa rabbii kabadee ta'uu kee finxaalessa xawulwaallee ta'uu kee kanaan ragaadhaa jechuudha hangam gowwummaa akka qabdan advantage fi disadvantage waan jaan isin biratti hin oolle hin lulluqanne hin bullee isin wajjin turre jechuudha advantage ni wanni nan godhu kun maali wanni nan godhu kun dhiibbaansaa maali wanni nan godhu kun bu'aansaa maali jechi nan dubbadhu kun bu'aansaa maali khasaaraansaa maali waan jiru isin wajjin waliin beekanii jechuudha akka tasaattu haratti walitti hin dhufne jechuudha jecha kanaaf isin Bakka dubbii arganne aboo Egypt arganne Egypt deeggarree Abiyyi kuffisu qabne balaw khalee Egypt deeggarree Abiyyi kuffisu qabne jettanii afaan Arabaatii fi afaan beeytan hundaan haasoytanii itti milko amma Suudaan deeggaruu qabne jettanii itti jirtanii maal yaa akhi fayyaa yoo dhabdan fayyoo if wallaana maaluma rabbi isin godhesa nurraa maan baranne ejjennoo qabaachuu nurraa maan baranne kutannoo qabaachuu nurraa maan baranne murannoo qabaachuu nurraa maan baranne barnuma kanarraa maan baranne warra isin hojii ala ture jiruu alaa dhiisee biyya keessa dhufe ummata isaatiif qabsaa'u nurraa maan baranne yoo siyaasaan bayne callisaa waan rabbi isin biyya alaa kuulii dalagachuu jirtan callisanii maan daleene Numaleen isinit tabatte daaraa isin goote ifi hojii fuutee isinit tabachuu jirti numaleen warri silaa kophaa mul'atu isinif keessa naqee if dhokochi akkasitti if dho'isu jiranii bara sheeka keenya sheeka yaa ulamaayyii nuti kabeeynu sheeka Anwar Yusufa hayyuu ulamaayiidhaa kabeeynu nuti sheeka Ali Sufyaan fa hayyuu ulamaayiitti beeyna
Sheekh Abdii Hussein faa hayyuu ulamaayiif beeyna sheekota akkanaa ulamaayota quraana sirri beekan warra haqaaf dhaabbatu kun ulamaayii rabbiiti warra quraanaa fi quraana jecha rabbii qofarraa dalagu sheekha gandummaa isaa oromummaa keessa dhoofachuu barbaadu kana gadummaa biraa wayyaaneen deebiteeti hidhamaa keenya aangorraa baastee maarree hedduu kun oromoo miti hidda isaa jala deemtee olaalta oromummaan qabu kun nu ganda keessa jiraa bar gandannitti dhalate qe'eennitti dhalate deemnee lakkooynee amma biyya kee sa gurbaan kun oromummaa ennee lakki kun oromoo miti akkana gaafaasiitu ni beekna isaan maatiin isaanii anga ja'anii nuti rifannu taane jechuudha amma asirratti an kabajaatiyyaa mitiifin cal jechuu jira jechuudha akkanatti isin sattarra nuti akkanatti isin sattarramma sheekota wayyaaniin Debresiyoon aangoo qabateeti hidhamtoota keenya aangorraa baasee xaqlaay ministeera nu godhee biyya teenya oromoo nu bilisoomse marree nu godhe oromoo miti isaan san nu ganda isaanii jiraa miti nu gaafatanii sanamni kun sheekni kun ganda kana dhalate oromummaa qabani haati isaa abbaan abbaa haati abbaa akkamii jennee ganda gaafannee bar oromoo miti jarri nutu beekaa jarri kanaa nun janii nutti mani ay jennee way ummata keenya kana rabbi aadameessu jenneetuma collisne yaa hanganni ni gaaf dubbachuu jira ammaas keessan seenu shanyii tanaa shanyii san hin jennu jechuudha jibbaa shanyii sanii qaban jaanii boroo haasawan tanaaf callisnaa jechuudha ammoo inni beeka akka oromoon ta'in irra guddaan isaanii warri oromoo wallolchiisuu barbaadu kun warri injifannoo oromoo harkaa baasuu barbaadu kun akkana bocolamaadha afaan oromoo ka dubbate hundi oromoo miti wanni ni sinja'uuf tanaa jechuudha durirraa kaase afaan oromoo ka dubbate hundi oromoo sittiin fakkaatini ka afaan oromoo haasee hundi oromoon seehinii si keessa dhalatanii jiran si keessa guddatanii jiran aadaa ta'e beekan maqmaaqsa kee beekan waa hunda beekan si kasaarsiisuudhaaf wal afaan si deebisuudhaaf si hongeessuudhaaf si taaniiti quuqamaa taanii garee quuqamaatti achi garee injifatte jala yaa'an isaan garee mormitu jala yaa'an gizee hunda warri oromummaan isaanii irru gizee hunda takkaa warri oromoon ta'inii afaan oromoo dubbatu gizee hunda garee injifatte jala yaa'an garee mormitu hojii dhaabbatan jechuudha sabboonaa ifa godhuuf akkitti isaan deeman tana nyaattee bilcheessitee beekuu qabdaa jechuudha yoo ati nama siyaasaa taate yoo rabbiin qalbii sii kenne nama fatabayyanummaa qabaatu yoo taate ati akkitti waa adda baafattu kanaa jechuudha garee mormitu keessa dhaabbatee achi iyyaa sagalee qabaataa jechuudha hayyuu keenya itti harka dhooytaa fi inni tana barbaadaa if oromoyisee si keessa dhokatee waliin si dha'ee injifannoo teessee harkaa akka ati hongoytu si taasisurra dalagaa jechuudha tana sirrii beekuu qabna jechuudha tana sirrii beekuu qabna tana sirriitti hubachuu danda'uu qabna warri akkasitti amma irra dalaganii nurra dalaguu jiran hedduu akka jiran ganda isaaniitiin dheeynee adda baasne jechuudha oromummaa akka isaan hin qabne ganda isaaniitiin ayaa wanna beektan dhugaarraan deebi'u abbaa fadheen sodaadhu warraan akkana ja'uun kan ammaan haalaa fi sadarkaan irra jiruutu na dhoorka malee maqaa isaaniitiin silaa takka takkaan ganti ati itti dhalatte kana wanti ati keessa dhalatte tana maqaan kee kana oromoo ofirraa baraajee asirra gadhiisan fudhattaa dhiistaa dantaa keeti an wanni ni an beeku maal an sitti himuu kiyya baqa dirqama bahee jechuu an sitti himuu kiyya lakkii jettee ati na diddee jala deemtaa dantaa keeti akkuma amma badhaadhina isinitti maan ture Jawar Muhammad ajibutaa khiyas ni hidhamta abdiilee wajjin hidhaa seentee kaartaa taphachuu teessaati karaanati irra deemtu hidhaa si geessu baqqalaa hojii taa'uu baannaan baqqalaa jalaa taa'uu baannaan garee si marsite tanu malee tana keessaa ba'uu baannaan ni hidhamta hidhaa seentee abdiilee wajjin kaartaa taphachuu teessaa yoo ati hidhaa seentee abdiilee wajjin kaartaan taphan arraba kiyyarraa rifeensa na fuudhaa jeemuun jenne innaa kaartaa taphachuutti hin jiruumma mana amattaa Haacaaluun teessaa lejanii keenya ajjeesnee aangoo ittiin qabanna oromoo kaasnee jettanii mucaa hayyuu sabaa beekaa sabaa wallisaa sabaa qaalii sabaa shanee fi gareen juuntaa fi gareen aangoo bololtutu walii galtee hayyuu keenya nurraa ajjeeste sabaa sableemmii wal nu dhabsiiste aangoo sanirra baatee immoo hin baane jechuu laal cubbuu laal mee cubbuu laala ati immoo asii as deebine biyyi ajjeesisiin jaan
ati tanuma qabattee dhiittaa jechuudha. Maaf tana godhani silaa fayyisaa lalisaallee ajjeesuuf kan rabbiitu harkaa baase. Fayyisaa lalisaallee ajjeesuuf kan rabbiitu harkaa baase. Rabbi Haacaaluu hundeessaa wanni jeesaniif biyya tana jeeneeti aangoo tana ABO fi Shanee fi gareen Juwaarii fi juuntaan aangoo tana qabannaa Abiyyi yoo akkanatti Haacaaluu nama beekamaa Oromoon jaalatu ajjeesne malee Abiyyi buusuu hin dandeenyu uummata Oromoo Abiyyi irra girgoodhuudhaaf hayyoo shawaa tokko beekaa shawaa tokko ka Oromoon hundi jaalatu ajjeesuu qabnaa fi akkasi qabanii Haacaaluu ajjeesanii jechuudha. Uno goota keenya kasilaarra lubbuun nu jiru Shanee fi juuntaan gareen aangoof bololte gareen nu malee tajaaramte hajibutaa fudhattee deemu jirtu tun shira sandaleeyde cubbuu sandaleeyde isaas dhabne isaan gorratti hin baane waamee qarraa kasaarra ilaala. Maan dammeeyna yaa uummata keenya akkatti nutti hawwatan ilaala. Eewoo Haacaaluudhaan milkaa'uu dadhabne Fayyisaa Lalisaatii irratti idaanaa jedhanii karoora qabatanii turan jechuudha. Awwaalcha Haacaaluu irratti Fayyisaa idaanaa jedhanii karoora. Mootummaan tana magada geessee Fayyisaa Lalisaadhaa karaa rameessitee security gooteef jechuudha. Fayyisaa Lalisaa tanaan dandamate. Irratti da'uuf sila. Ajjeesuuf kan Fayyisaa Lalisaa. Maaliif isaan aangoo dhufuuf Oromoo kaasanii. Ali Birraa ajjeesuuf kan. Ali Birraa Shanee fi gareen tun qindeessanii Harargee irraa eenyu ajjeesnu. Karaa Harargee kanarraa namni Oromoon jaalatu tokkoffaan kami dubbii qamaraan maanta dinquu dayyaasaati hojii qabu tun xiqqoo Oromoon hin kaastu Ali Birraa leejanii kana isa kanaas Fayyisan aansineeti ajjeesnee Harargees kaasnaa. Karaa Arsii kanaa Jeneraal Kamaal Dhoyneeti kaasnaa. Karaa Maarree kan akkasin nama hunda filataniiti fixanii Rabbiina Fayyisaa Lalisaatis du'a jalaa mootummaan oolchite Ali Birraas eegumsi godhamee fi du'a jalaa oolchanii wanni isin hin beekne kumaata mataa isinitti hime Ali Birraa manni isaa hundi eeggameeti du'a jalaa oolchame ajjeesuuf kaanii jechuudha. Haacaaluudhaan uummanni kaanii karoora plan A, plan B, plan C, plan D, plan E jaanii kaayyatanii jechuudha. Sharee fi gareen hajibutaa Juwaarii fi gareen juuntaadha. Akkana qindoomanii plan A Haacaaluu ajjeesu, plan B Fayyisaa Lalisaa, plan C Ali Birraa, plan D Jeneraal Kamaal ganda hundarraa ija warra ta'an ajjeesne ganda hundatti kaasne mootummaa tana lafa kuchisne aangoo irratti nuti ol ba'uu qabnaa jedhanii karoora baafatanii. Karoora aangoof obboleessa fi masaraa keessaa baasuuf bolola aangootiif qaalii namaa keenya nurraa ajjeesanii garee biraa isaanii ajjeesuu deemu garee biraa tana hunda mootummaan nagaa eegumsa gootee fi du'a jalaa oolchite jechuudha. Ali Birraa lubbuun jiraami poolisni mana si marsee sinee neejaa gaafadha. Fayyisaa Lalisaa lubbuun jira gaafadha. Hunda si kanatti mootummaan eegdee du'a jalaa baastee jechuudha. Dhab godhuu baana. Cubbuu jarri kun dalaga. Tanaaf Rabbiin hamaa aangoo irratti ol hin baasu Quraana keessatti dubbate jechuudha. Hamaa Rabbiin aangoo irratti ol hin baasu. Hajibutaan hamaa summii namaati. Aangoo irratti ol ba'uun taa'u qiyaamattu. Daawwit Ibsaa summii namaati. ABO Shanee keessa aangootti Rabbiin ol baasuun taa'u. Leencoo Lataa summii hamaa namaati. Abadan aangoo irratti ol hin baasu. Akkuma bololanitti awwaalamuu ta'an malee Rabbiin abadan hamaa aangoo irratti ol hin baasu. Abbuma fedhe. Inuma hamaa Rabbiin aangoo irratti ol hin baasu. Dila kana karoorfataniiti. Dila kana istiraatejii irra kaayatanii qaqqaalii ijoollee teenya tana hunda dhabamsiisuudhaaf. Sanaan qannaan Fayyisaa Lalisaa feesbuukaan irra duuluu eegalan jechuudha. Hanqannaan san irra bobboo eegalan jechuudha. Lubbuun isaa jiraattu malee duulli feesbuukaa biddeena namaan buusu biddeena namarraan hir'isu. Osoo feesbuukni nama ajjeese anaa dura du'a. Itti aanee taayyee danda'a afaa du'a. Osoo arrabni feesbuukaa nama ajjeese. Nuti arrabni feesbuukaadhaan nuuf ejjennoo nuuf ta'a. Nuuf arrabni feesbuukaadhaan nuuf kutannoo nuuf ta'a.
nuti arrabni feesbuukaa nuuf murannoo nu ta'a nuti arrabni feesbuukaa nuuf inerjii nu ta'a sirriirra jirraa beeyneeti daranuu jabaanne qabsoo teenya xiiqiidhaan itti seenna jettu bushooytuu mi'ooytuu wanni nuti irra jirru sirriidhaa beeyne lakka nu arrabsaniin qabsoo teenya jabeessaa yaanaa jechuudha lakka nu arrabsaniin sirriirra akka jirru tanaan beeynaa jechuudha lakka ija keessa dirree akkasi beeynaa jechuudha gisee amma arraan tana iyyaa ooltan wanni narra dubbadhe dawaadhaa sirriitti hin beekaa jechuudha arrabni feesbuukaa osoo nama ajjeese nu dura du'a mataa nama galchuun silaatachi irraa nama galchite nu dura gala naaf itaayee gala dura nu galchuun dandeessu nu galchuufis hin teessu maaliif haqa ayyaanaa jechuudha dhugaa ayyaanaa jechuudha cubbuu namarra dalaganii aangoon itti ol ba'u sun lama nama godhatanii abbaa fadheensonaan saaxillaa jechuudha akkasitti qaqqaalii teenya hunda nurraa ajjeessu kaatee jechuudha shanee fi gareen juuntaa TV gareen hajibutaa juwaar baqqala garbaafaa wajjin kaafaawwan qindaawanii wanni isaan godhuu kan kanaa jechuudha babbeekamoo keenya hunda ajjeesanii oromoo kaasanii masaratti ari'u achi booda abbaa dhufee aangoo qabachuu ta'a wallaahi kalli rabbi haa beeku ati immoo oromummaa hayyuu kiyyaan irraa du'e maarree kiyyaan irraa du'e tanaan si kaasanii maaf ajjeefamee ta'ettu ati nagartuu jettu xiiqii keessa seentee jirta kaayoon inni kun ajjeefameef maalii ta'ettu ati yaadduu jechuudha aarii keessa seentee jirta eenyu ajjeesee maaf ajjeesee bu'aan inni kun du'eef maalii jettee yaadduu jettu ati mufattee jirta aartee jirta akkasi qabanii galaana godhanii si bobbaafachuu barbaadanii jechuudha siyaasa laalme akkatti sitti himan laalme akkatti sitti taphatan laal akkatti harqoota isaanii keessa si naqatan laal akkatti booyi isaanii keessa si naqatanii si fayyadaman si hin beeyne jechuudha ati nama kiyyaan irraa tuqame jettee utaalta akka akkasitti utaaltuuf nama kamxuu innee isa utaalchisna jedhanii sirra dalaganii jechuudha himaa oqal beekuu qabna tana wanni ollaa ollatti amaaraa fi kiristiyaana qabaa ganda gubaa maarree gubaa jedhanii ganda gandatti ummata bakka biraa hunda naannoo biraarra warra shawaarraa bakka bakka galee hunda qabeenya isaanii barbadeessaniif maal haa caaluuf lolloyanii beeta kiristiyaana guban laal kaayoo dogoggora haa caaluuf lolloyaniiti ijoollee aamboodhaa qabeenya hoteela isaanii harkaa barbadeessan amaraaf ta'anii bar ijoollee san garta kaayoo maal daranuu ijoollee aamboo kaasuuf wallaalaanii miti beek ta'e jeemee dalagamu jira ijoollee aamboota qabeenya qabdu ta bakka hunda qabeenyi irraa barbadaa'e hunda haa caaluun ogguu du'ee booda ijoollee aamboota qabeenya qabduus irraa gubaa jedhanii karoorri kaayamee jira jechuudha akkasi karoorri gubame malee akkanuma dingata gubame sitti hin fakkaatin akka aamboon daranuu haatuuf akka gara jiddugalaa kun daranuu girja'uuf akkami jiddugala kana qabsotti falmaa tanan neena akkaataa isaan itti yaadan that is how they planned akkasi yaadan jechuudha akkanumatti jimma keessa daloolloon jiru gubatee si fakkaata akkanuma lafa kombolchaa keessa hoteelli jiru gubatee akkanuma lafa bakka meeqa keessa ijoolleen aamboo qabeenya qabdu harkaa gubatee si fakkaata karoorfameeti himameeti qoratameeti hogguu gurbaa ajjeesne jara kana harkaa gubaa jedhameeti akkasi karoorfamee godhan jechuudha akkatti namni huujee ka'uuf keessattuu jiddigolli ka'uuf asii gizee ati gubdee moo jiddigolli maal haayili qaba maaf wanni kun godhame beeka kaayoo waan kana duubaa maali jaa maaltu waan kana godhe bu'aa waan kanaa maali wanni waan kana irraa buufannu maali akka sabaatti eenyu wanni kun akka godhe eenyu kanarraa faayidaa qabu taa'ee wal mari'atee wal jala deemaami tun dubbii waan biraati daba qabdi adabadhaa waliin jee naamusaan taa'aa jechuudha ati asii Uganda keessaa nama meeqa hiyyoo isa gooteeti mana meeqa gubdee mana meeqa balleessitee kaayoon ati waan san gooteef galma siin geessu zero akkasiin deemuun hin danda'amu amma yeroon saata tanaa hundi dhumatte qabsoon oromoodhaa goolabamteera arat naqab qabsoon oromoo amma booda hin jirtuu
amma booda wanni jira qabsoo misoomaati qabsoo daandii qabsoo bishaanii qabsoo tiriikaa qabsoo naggadaa qabsoo infraastiraakcharaa qabsoo barnootaa qabsoo iskoolaaraa qabsoo misoomuu qabsoo badhaadhina maatii mirkaneessuu qabsoo badhaadhina maatiidhaa qusannaadhaan dhugoomsuu qabsoon amma booda jirtu qabsoo tana dhumatte asii achi zero amma booda dhumatte qabsoo oromootiin deema yaa maaroon ciraalleech ni beeytanii maaroon kutee jira duraanii isinitti hime na dhagayaa waan inni isinitti munarraa fudhaa jaalattanu jibbitanu torbaan meeqa duraan isinitti hime ani isinitti himuun dhiisuu ana abbaa fadheen sodaadhu dhugarraan deebi'u haqa dubbachuurraan deebi'u yoo badhaadhinni jallatees badhaadhinni jallatee jechuurraan deebi'u yoo dhugaarra jiraatees dhugaa jirarraan deebi'u ankaniin qabsaa'u sabaaf ankaniin qabsaa'u ummataaf ankaniin biyya qananii san dhiisee dhufe paartii fi miti ummata kiyyaaf saba kiyyaaf haqa dubbachuurraa abbaan fadhe na guruu hin danda'u gaafa isaan jallatan bakka tana jechuurraa wanni takka nan dhorku abadan du'eetiin harkama malee an abadan wannummaan takka nan dhorku inuma akkumaan hajibutaa gaafanni shayxaanummaa eegala shayxaanis iseen jee hangamaayyee itti qabsaa abbaa fadhe hangamaayyee itti qabsaa'urraa wanni takka if booda nan deebistu osoo shaneen hangasi jeesna jettee na dhaadattu sodaadhe akkanatti naasa'u turte an nama sodaa qabu miti an rabbiin sodaadha malee qawwee nama paartii maal hin sodaadha wantana Allah rabbii tokkichaan sodaadha dhugaa saniif hin qabsaa'aa jechuudha saniifuu bahaa waan akkanaa keessa dhiisaa waan akkanaa keessa guddadhaa waan akkanaa keessa haqaa fi dhugaa qofaaf haa qabsoonu sabaaf haa qabsoonu ummata keenyaaf haa qabsoonu badhaadhina jijjiirama ummata keenyaa dhugoomsuuf haa qabsoonu qusannaa ummata keenyaa jijjiirame namni kun qusatu malee investara ta'uu hin danda'u qusatu malee mana ijaarrachuu hin danda'u qusatu malee ifaa naqachuu hin danda'u qusatu malee jiruuf irraa jijjiiruu hin danda'u qusannaa akkatti ummanni keenya bar dalaguu tana ammaan tana qabsoon jirtu amma booda nama addunyaa irratti waboo fi waa guura jee deddeemu kijibtuu jaa sumunii teessan ittiin kannina yellam waboo buloo nagar yellam duute dubbii waboodha durattuu tagandaati mootuwal maqaa wabootii yaa malee abbreviationnisi waan biraati duute abaawoon hin jirtu adda bittinneessituu oromoo turte isiis awwaalle shaneenis hin jirtu amma booda shaneen duute jaal shiftaa maaroodhaa wajjiin duute jaalan jaaniin maaroodhaan ijoolleen badhaadhinaa takka takka wanni sirreeffachuu qabdan jaalaa fi shiftaa adda baasuu qabdan jaalle maaroon jaamunni jaala ka jaamu jaala qabsoo keetiiti inni shiftaa maaroo jaama shiftaadha jaalaa miti amma jaal hangaasaa naan jechuu dandeessan ijoolleen badhaadhinaa jaal taayyee jechuu dandeessan jaal muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy jechuu dandeessan jaal pirezidantii keenya Shimallis jechuu dandeessan jaal Fiqaaduu Tasammaa jechuu dandeessan jaal jeneraal Abbaba Garasuu Haayiluu Gonfaa akkanatti jaal Amiin Jundi Haayiluu Addunyaa jaal warra qabsoo takka keessatti imaamata tokko keessa waliin jirtu jechuudha nuti inni shiftaadha ummata saba keenyaaf ammaas shaneen shiftaadha jaalummaa shanee wajjin qabnu jechuudha jaal maaroo ta'ettu nu biratti hin daleeydu jechuudha shiftaa maaroo jennaan jechuudha shiftaa maaroo azaaba manat azaabaa torban keessa rabbi qananii isaa naquu seenee jechuudha kute torbaan lama moo sadii duraan isinitti himame mootummaan amma ifa gooteemi akkanuma suutaan nuti dura dubbachaa eegas mootummaan jala dhufaa dhugoomsaa nuti dura dubbachaa mootummaan booda dhufaa dhugoomsaa akkanuma yaanaa jechuudha boodaas akkasitti badhaa maaroo jechuun oromoodha oromoo keessaan dhabdu jaarraa abbaa gadaa abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame elemoo qilxuudha abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jeneraal Taaddee Birruu abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jeneraal Waaqoo Guutuu abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jaal Nadhii Gammadaa abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jaallan qabsoo oromootiif wareegaman qaqqaaliin sabaa
khadhaaba adda addaa keessa jira Oromoo keessa jiran hundinuu xumurri qabsoo isaanii badhaadhinaan raawwatte. Qabsoon Oromoodha tan jaarraa abbaa gadaa faan